sakit di Nabi, hai akhi sang buang kembang ban bungong laye hana sote kemala ban Nabi nekun di ulunnya kena wafat lenyan kesukan nyawang malaikat bang bandum sahabatum kata sare geroi mata langit ngan bunga rasa hancur durodum asa donya Rasulullah netinggai dunia tamang Fatimah Rasul jumni badada lenyan Aisyah jumpa tala Sayyidina Hasan dan Husain sampoh jaroni bamuka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah netinggai dunia sakit di Nabi, hai akhi sang bungong kembang ban bungong lain hana sote kamalam ban Nabi nekun di ulang kena wafat lenyan kesukan nyawang malaikat bang bandum sahabatum kata sare langit ngan bumi rasa hancur durodum asa donya Rasulullah netinggai dunia tamang Fatimah Rasul jumni badada lenyan Aisyah jumpa tala Sayyidina Hasan dan Husain sampoh jaroni bamuka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah netinggai dunia
Beli lah. Beli bek ulang ni.